ba hlala behebezele njengoqhebe lapha efika khona uzwa nje amale goma lonjani yakhuluphalisa njengamase inkomo zakwafuna ingqondo mehla abantu belondanda Baxeke igcokamilisha ngokwenza umphako isiyoyo salo noma ikhothanqoko lakhe emva kokuba bonakale ebhizi ke ehaya inkondlo ehayela ke lomculi kaMaskandi umthandeni igcokamilisha Manxele ngesikhathi ke ebhizi ke edla iBlackface kuleya restaurant bekade ke ekuyo ngaleso sikhathi ke umphako emike ngezinyawo zakhe njengoba ubona kukhona ke ngelazi alokhu ke enyakazisa iphethe ngesandla elokhu ke embongela imbiza ke izibongo zakhe kajwayeleke ukuzizwa okanye sijwayele ukuzizwa ke ezingomeni zakhe umthandeni bathandi ke bakaMaskandi kakhulukazi labo abayizimbangi zegcokamilisha babona lesiga njengobukhothanqoko obuvela kumphako abathi ke uncenge utshwala noma ke uncenge ukuba ke naye aphakelwe njengoba ke igcokamilisha behleli phansi ke lidla kamnandi yena ke ebhizi embiza ke ngazo zonke izibongo zakhe ngicela ukuzwa kuwena ukuthi ke kuthini kuwena ukuphawula ngalokwenza kukamphako ngabe ngempela yibo ubukhothanqoko noma mhlambe bekade nje embongela njengomngani wakhe njengomuntu ahlale ephila naye ake sihlangane ema comments ngiyabonga behebezele njengoqhebe lapha efika khona uzwa nje amale goma lonjani yakhuluphalisa njengamase inkomo zakwafuna ingqondo mehla abantu belondanda bafuwe njengedanga baneshintsha bashintshela ushintsha umculo amanuku esevamba zidla bephika amambatsha bathi ugibe amanuku uvavala imfunzi yasehlabathi kayikwazi yajikijela bathi ukuzala igcokama kukhetha izisu ngoba kwakhetha isisu sikamambatsha inkanyezi ekhanye phansi kwelakithi kwankomo kayihlonje unoyifasa ngexhama isibhamba simfanele bhidlizwe indondo zamalahle lawa kanxela elikhande nobhaluko hlala behebezele njengoqhebe lapha efika khona